Ekuseni mina ntambama umuhle ekuseni mina ntambama asothi ngimchaza ukuwa kwelanga esibhakabhakeni idliwe tenkulu ukundiza kwengulube ishaye timbili ufana negeleta kwemanda aphuma elwandle abuyele emuva emfuleni ulimuva liguquka likusasa ukusabalala kwemsebe yelanga malishona ukusaba kwekhanya bona bumnyama ukusa ebusweni basathane sabona kukhanya ufana nekujika kwelwashi libuyele emalangeni ekujabula kwakho ukuma kwesikhathi bheka phela buhle bufana neliswana ungiko konke lokho labafunga bathi akuyokwendela Kunebuhlabani lobusemagameni akho pho ungihlabani angikholwe emagama akho wamoyitela yini ungihlekani musa kufifiyela ungibuke ngathi uyadela uthi angihlebisa sengafunza nekukhuluma netinyoni uyangihlanyisa wakhamisa ucabanga ukuthi ngiyahabisa seliphumile ilanga sebayalotha abafokazana uphandlaye emehlo nangikubuka uphondlaye imvila yemthanjeni buka livi lakho liqunzayo emadlebe nawukhuluma kuluma inhloko umqondo nawukulula nginekudibutha ukuthi umdala udiva njani nakakubona inkhanyeti isuke esibhakabhakeni ihamba ngetinyawo emhlabeni bona noma mhlawumbe uyihlo unebugebengu ude banjani inkhanyeti esibhakabhakeni takhanya bha emehlweni akho nginesiciniseko buhle baphela nakudalwa wena ngako ngikhanza kuphela emagama yetinfo lengakufananisa nato inkinga nawe umuhle kwendlula tonke letinfo lengifuna ukukufananisa nato hawusho ngani ukuthi nakudalwa buhle bekusetshenziswa wena njenge-reference njengoba livi laNkulunkulu lifana nemvula liwutsitsa umhlabathi lingawumathisi kanganani livi lakho wena mfanekiso waNkulunkulu alifike enhlitweni yami uyangivukula ngithi khanza ngisimungulu ngiphelelwa amagama ekukhuluma uyangicunula useyayibona